Nikigambwa ngogu atwire na ijumbero mu bikorwa by'obushuma okuhamba abakazi kandi abire nakozesa ebitokoza bwongo kandi atari kwenda kukora. Naibe enkoko, naibe embuzi, naibe empunu, ataro kintu kyone ekyakoleka. I can halevu yogamba abanyaruganda baye ngo etali uruganda ya ruwehoga yagata takyali mu bito obukoko nabukwata misana tuku omudakika emwe empunu nagihimba nobwe kuba yakironsanjo abainagihimba jweri bakamukwata yabayirukaho era yayongera bamukwata bamusibu yayonga yakyora ati obushuma bwayibukugukire. Ogu abire nakira kwiba amatungo nk'enkoko hamwe n'ebindi kandi ekyaro abire yakinyangarize. Ekikusasa n'abantu orundi n'okuhika ekikorwa kino kibamukozera enyuma hakabahambaho omukazi bamutwara mu irwaro mulago kale kesi zizini zibaho nakola ebintu bingi bora mukwata n'ekizibiti kyona nagezaho hakiri bora botali mukama wakyo namanya tatukwibireho nagezaho hakiri nakora nakuremesa hakiri wacu kuihoba no kuita kuite omulekere empunu ye yakozire eyayibire kitu bajya iziba nacu turugunya natwambya turarata nabire tutakulibata nenjangu nayibare kagende no mwaka. Matovu Mugisa mukuru w'entebe yo kubanza wa Bukungwe B nagira ngu omugenzi abire atari kwetwaza jaha cyaro. Bete mirimo yone yabe nakora kuyenjaga kunena amayirungi kwiba kuhamba ebintu byekero byona tabirekere abayiburikiwa bukiyo natekwa kwiba embuzi enkoko empunu nkuterera abasigazi amananu gali mwine kwekolera kinule kalibe isomo erikwegesa halaba babayibe abana batabakyayororoka. Omugenzi yasiga abana bashatu kandi omukazi akangana habwe mutwarize mu biyiba. Gasha kwa Thomas tumwebaze.